paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friend. Segundo premio, trofeo, 150 euros donados por la Asociación Juvenil Xacarandaina. Entrego premio Edelmiro Fernández Parada, membro do xurado. Ao grupo Donaire, da Asociación. Vamos xa co primeiro premio, trofeo e 250 euros doados pola Asociación Juvenil Xacarandaina. Entrego o premio Rafael Crespo Crespo, membro do xurado. O grupo Alxibe da Asociación Cultural Tremiñado de Ponteareas.